Okwenda kuchendeza ibura ry'amaizi omu kyanga ky'amashuma ga burenje bw'izuba n'ebicweka bya Cattle Dry Corridor. Government kurabira omu Ministry y'eby'amaizi n'obuhangwa n'ekitongole kya National Water and Sewage Corporation batandikireho project y'okunyurura amaizi okuruga omu mugyera gwa Kagera. Twatayagire emyanya etari emwe n'emwe kurugaho amaizi aga garikunyururwa omu mugyera gwa Kagera hiza reserve tanka zombekirwe, emyanya hensheke z'amaizi zirikuraba na tanka enkuru eri aha kabungo ka Biwunya omuri Katete okureebaho emirimo egi yahika. Kagera omugyera ogwo guri kilometers 6 kuruga aha Mbarara, pipes bazirengye kujya kimwe Kagera kuhika Biwunya, ate obwire obu turi kureyinga pipes kuziha Biwunya tukazitwara Boma. Sections zimwe bazihereze nko kuruga Biwunya kuhingura St Mary's and amaizi ago gakuhika Biwunya garagayo gaza Boma by gravity gacharga Boma gaza omu pipe network. Emirimo egyo bwa hati yahika ha bucweka 9 harigana erikwirira kwa biharwe yona itawuni yona yambarira yona ekura netora biharwe bine estates nyingi. Ezo estates zo nizitwenshaba amaizi ati twine capacity twaheza kufuna pipes baheza kuzipasinga omu parliament batuha budget kutwara y'amaizi agarikumara konka Kagera kwebetaro no bakutire pipes kikatugumire kugatwara yabo kubantu batarushwa kugira ngo rwize nduza kuta amaizi. Project egi yaba yahuire neija kuba nenyunyuta amaizi garikuhika liters miliyoni 30 buri izuba agarikuija kwegita ha lita miliyoni 16 ezirikuruga omu mugyera gwa Rwize kirayongera obwingi bw'amaizi omu kyanga eki. Aha liters 30 ezo miliyoni 30 z'amaizi, miliyoni 18 niza Isingiro district, miliyoni 12 nizija Mbarara, miliyoni 12 ezindi zikwetaga kutopinga kufuna amaizi ag'Embarara erikwenda ntugiho mu River Rwize. So River Rwize netekwa gumaho plant zitunza kubanza kore eyo mu Ruharo ne yakabare road abo ko Kagera ntuza kubantu bihayo miliyoni 12. Ubwo hatemera miliyoni egendo misho erimo kumaririza eby'amashanyarazi okugezesa ebyoma birikunyonyota amaizi omu mugyera n'okukora emihanda erikuzaha amacundiro. So basically omukwa munana amaizi ga Kagera gashemeye kubana gahika muri Mbarara kandi gaheza kuhika muri Mbarara ntimanyisa ngo ekizibe ky'amaizi kyaho completely quantity and quality wise. Okurugerera aha nteekateeka ya gavumenti project egi egendereire kuhwera abantu kutunga amaizi mingi g'okukoresa omu buhingi n'oburiisa n'amaka gaabo n'okwongera amaizi omu ndembo. Gashakwa era Akiza.